babu 75 riyadu salihin ngal yewta en al afwi fi yafagol wal irade ɗurnagol terto harako sindirali anil jahilina gaye majjuɓe ɓen siɓe bonni on tigi. qala llahu taala ala dali khudil afwa jogo yaafo wa amru bil urfi wa arid anil jahilin. wa qala taala fasfaha yaafo asafal jamil yaafande labande. wa qala taala wal yaafo wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira allahu lakum. wa qala taala wal afina ɓeɗo moɗoɓe yaafotoɓe nasga yimɓe ɓen wallahu allah yuhibbul muslimin moƴƴuɓe. wa qala taala wala man sabara wallahi kala muñiɗo wa ghafara o yaafi inna dhalika ɗulla min azmi l umuri ko jaaɗe fiyakuji fellitinayi ɗi waɗay taw. wala ayatu aya jarde en fil babe ngal damoɗo kasiratu ɗe ɗuuɗi moƴƴa malumatu ko ɗe anndaɗe kadi. wa an aishata yettama enen meɗen aicha radiallahu anha annaha no kamɓe galata ɓe makanno ñandegoli nabi annabaji allah sallah sallam ɓe maki hal ata alayka tawsi ari ka maɗa ɗo yo nelaɗo yawmum ñalande kana latinde a shaddu tawi nde ɓuuri sattude e heege min yawmi uhudin e ɓurde sattude e maɗa ande min yawmi uhudin ha hetti ñalande uhud. kala nelaɗo makke lagadi laqitu gomɗi mi hawri min gawmi ka immorde yimɓe maɗa ɓen wa kana latiki a shaddu ko ɓuri sattude ma laqitu minum komi hawri e maɓɓe kon fof alegoy koɓe waɗi lam kon fof yawma qiyamata ñande dargal ide arattu nafsi ko tumane mi weeɓi tan no wonki hankin ala ibni abdin e dow o ɗo wiyeteɗo ni billayli jemma e bun abdil kilal ok ala ibnu abdi ya layli bimana e dow oɗo na bi laylin jemma de ko ya layla bun abdi kilabin falam yujibuni on notano kilan ilama arattu faade kon komi e faandinno hay e hunde fantalaɓɓutum yehi wana min tawi mahamumun ko ɗum woni komi suniɗo ala waji e dow yeeso falam astafik mi sellano illa wa ana sona tawi min e ɓe qarni saalibi ko ɗum woni miɗo e wondi e aladduru ɗum ɗo farafatu mi ɓantirasi ore anden faydana tawi yomi jeka ɓe sahabati miɗo wondi e duulere kada zallanide ɗowdi nilam nazartu mi daari fayda fiha tawino e nder mayre jibril alayhi salam fanadani o noddinmi qala wi inna allah taala kadi sami gomɗi onami gawla gawmika konngudi yimɓe maɗa wella ka wonandema yon noon wama raddu alayka e ko ɓe jaabima konko ɓe rutti kon e ma wogadu baasa ilayka gomɗi nelama immorde wogadu baasa gomɗi imminama ilayka faade ma malakal jibal jeyɗo pelle ɗe o kitamurahu fiya yamirmo bima chita kala ko faalaɗa fihim e huwegol ɓeɗo o huwaɓe ɗum fanadani noddila malakul jibali malaikajo pelle ɗen sallama alayhi o hiwrila summa qala refti o maki ya muhammadu inna lana allah gadi sami gomɗi o nani ɗawla malik konngol ko ɗum woni e konngol yimɓe maɗa ɓe wana min malakul jibal kon malaikajo laamiɗo pelle ɗen o wa qad ba'athani rabbi gomɗi joomen imminilan ilayka ha kama li ta'murani fiya yamiran bi amrika yamirore ma fama shiita kala ko faalaɗa in shiita siɗa faala atfaytu alay mi ɗannina e dow maɓe al akhshabayni pecce ɗen ɗiɗi fof yiitagen ɗano fa qala nabi sallah sallam bas koni arju e ɓe tijji an yukhrijallah nde allah yaltinta e min aslabim immorde ceeci maɓɓe ɗin man yabudullah amma no rewa allah wahdahu kanko to la yushriku bi taw shirkanta allah shay'an hay hunde muttafaqun alayh al akhshabani al jabalani ko pelle ɗiɗi al muhitani bi makka ta huɓutuɗe makka wasi enen laggi neɗɗo hande kona kirɗo inni fello kafuli ma masalan wal akhshabu huwa al jabalul ghaliz ko fello tekkugo tuwugo tiiɗugo ko ngo wiyete akhshabu wa anha ƴettama makko kala to wi ma daraba rasulullah sallah sallam nela allah on waɗali chey an hay hunde gattu ha hande ɓe waɗiri wiyede isoke o maɓɓe on
wala imra'atan wona sonnajo wala khadima wona kurkaɗo illa ma harima allah sonara ko hurumji allah ɗimmema taala to ɗo ɗon noon fo yantaqimo o yettoray lillahi saabi allah taala to ɗo rawahu muslim wa Anas radiyallahu anhu qala o wi kuntum latike amshi ko ɗum woni miɗo yahayno ma rasulillah nde nelaɗo sallah sallam wa alayhi yuraddidu ma rasulillah nde nelaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallama wa alayhi tawino e dow makko burdu mbi manalegoye burmusul mo ɓurni najiraniyun iwgil kawiyete toon najiraniyankewil galisum tekkugol alhasiyati galisul hasiyati tekkugol pikkande borodande fadira kam hewtitimo arabiyankejo fa jadabahu o pooɗimo mbimana o nanguine laaɗo o pooɗi legoy o pooɗimo birida e tiggare makko nden jabda tan pooɗande shadida tan tiiɗo nde duñimo fayda fa nazartum daari ila safati atiqi nabi sah sallam faade yeeso oɗo rinɗinaɗo nelaɗo wagad asarat tawi gom ɗi kañum yeeso ngon battini biha e maggo hashiyatu ridai ko ɗum woni wula hashiyatu ridai moɓidiregol seere burmusi on min shiddati jabdati saabu tiiɗugol pooɗande ko pooɗako summa qala refti wiya muhammadu kayane laaɗo murli yamiran min maalila immorde jawdi allah ndin alladi ndi indaka wonde junngo ma mbiyande faltafata o yeƴƴiti kadi lay faade makko fadahika o jali summa amara lahu refti o yamirimo o yamiranimo alegoy o deblokanimo mbi ata in dokke muttafaqun alayh wani ibne mas'ud radiyallahu anhu qala wi ka anni asikka min anzuru miɗon daara ila rasulillahi faade nelaɗon sallah sallam yahki tawi mo sifo nabiyan fi annabajo min al anbiya morde annabaɓe feƴƴuɓe salawatullahi wasalamu alayhim darabahu tawi on kadi no piimo gawmo yimɓe makko ɓen faaduma huɓe muddinimo ƴiiƴan wawa tawi kanko yamsahu dama himo mawlida ɗan ɗo ƴiiƴan an waji ga yeeso makko ngo o yaqulu himo inna kadi allahumma ahfir li qawmi allah yaafo yimɓe am ɓen allahumma ahfir li qawmi allah yaafo yimɓe am ɓe fa innum no kamɓe la ya'lamuna ɓe annda on ko ɓe jokki kon duwaka muttafaqun alayh wa nabi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallah sallam qala ɓe maaki laysa shadidu ko hadis adduɗen nane wonali tiiɗugol bi sur'a wawgol cippirgol liɓawo heña innama shadidu ande ko wiyete dolnugol alladi ko yamliku nafsahu wawɗo jogade mum indal gadabi sanga mone on sanga tikkere nden ari muttafaqun alayh wallahu a'la wa a'lam.